Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kuSimanzo kulethezini indaba ifika ngaso-ke isikhathi uveze-ke okunganakekile laphana-ke noma-ke obekunganakiwe ngempela-ke ngazo-ke laphana-ke iy'nyanga zakhona lapha-ke e-South Africa ukuthi kungenzeka ukuthi-ke njengoba-ke abantu-ke laphana-ke ophakathi umthakathi bebonakala-ke bencinda laphana-ke imithi-ke kungenzeka futhi nabo lezi nyanga ziphinde zinike bona-ke abokufika ukuthi-ke beqine benganyakaziseki ukuthi-ke bekwazi-ke ukuthi-ke bexoshwe lapha-ke e-South Africa mbukeli. Ngabe ukuthini-ke okwakho ukuphawula ngalo-ke lolu daba selithe lavela kuyona-ke le video engizothi-ke ngikushiye nayo-ke mbukele uye laphana-ke comment section bese-ke sizwa olwakho uvo ukuthi ngabe-ke wena uthini. Siyabonga. Bafowethu, ngempela nowuyeka nini lo mdlalo lo nowuyeka nini lo mdlalo? Hayi ngikusiza. Yabona mina akho neyodwa into okuthiwa imelene ne-crime efaka inyanga abelaphi bendabuko iyofa ngayithatha serious ngayifaka emqondweni. Abekho abantu abamaphiciphici namaxoki njengey'nyanga zakithi abelaphi bendabuko base-Afrika. Abekho abantu abango-mastermind nonjiniyela be-crime ukundlula iy'nyanga zakithi e-Afrika. Nazi insizwa la ensukwini ey'dlule ngizwa nophakela umthakathi beze la eGoli bezolida imarch against illegal immigrants. Babona lapha enyangeni naku bebhema insizwa emnyama lapha buka nophakela umthakathi indlela amebhema ngakhona le nsizwa ukuthi cha kusho kona ukuthi iyababa impela bona insizwa emnyama ngeke mhlawumbe msila yamaqaqa yini lapha ehlanganiswe nezinye izinto nje nokunukuyanuka anyway. Bazolida imarch against illegal migrants. Are you aware ukuthi the same nyanga le ebabhemisa le nsizwa emnyama le makungafika the same illegal immigrants abamelene nabo bezofuna ukuqina mhlawumbe uqiniso ukuthi banganyakaziseki bangahlakazeki, the same nyanga ingaphinde ibabhemise futhi insizwa emnyama bakhokha imali ngoba phela isebhizinisini. Bathi bamasha against illegal immigrants because illegal immigrants are committing crime. But I'm telling you ukuthi le nyanga zakithi zonke iy'gebengu ngabe esala South Africa esangaphandle esakuphi uma ziyoganga zisa kubo zoqina ukuthi ekugcineni zigange zingaboshwa. Abekho abantu abamaphiciphici njengabantu abasebenza ngesintu kulo mhlaba lesiphila kuwona into zesintu. Nombuzo kini nonke belaphi bendabuko nenyanga zonke nje abasapota lento enziwa ngizwa nophakela umthakathi ukuthi engabe la nisebenzela khona ey'ntumbeni zenu abantu abeza kunina bezofuna ovela bahleke nophunyuka bemphethe neke nibabuze yini ama-passport nama-ID ngoba phela bafika beze kunina bezofuna ophunyuka bemphethe ukuthi bakwazi ukundlula amaphoyisa angababophi. Bakhothisa insizwa emnyama le enuka ngathi msila yamaqaqa. Bona nabazalwane nabo bebhizi bempost uphakela umthakathi amakholo abathi this is our Gideon. Ave desperate makholo uGideon obhema insizwa emnyama kanje. Inyanga zakithi nazo sinobuxoki nobuphiciphici.